ba seo sé iad a bheith féimecha a fudach ag thuh mar rá an dóibh I taispanna go héin thula duine leis an dún útach nó nó suirsa active sin déir chuir bheith sin colach. So ha really chorá suirsa acit, so an san contract acit, a bheith actually rite gana grach an ringú cur chuideam at an chuideam bheith tín chun ringú a dulsuas. Bheith sin gymadirif. Fe féim an fáilt acit a bhíon unrut. A bheith mi gyma fortunach a chyns urinnen ans na contracts bit gyda ma hasin a giri garag an fáilt acit no hasin giri a fi da eile ha sursa acing a dúnú sin. Agus fa fís acamsach ar am se giri sin a tachirst. Agus yeah, I can spend the costumes like made to fit, so for fame acting like a has a physical sin. A fís acamsa vanyan and sin like svait gra like oh fame you could ma cael ma how guri opera varach, I guess for tour just sin anach sin caran and culture give me orsnach. You know, ha mis forsnach gimra a gidach sin ha contracts eile ha nismis ba seo caran tame. Those make you will? Yeah, had sich in sin gidach an dói Bheitha dannsaidh, agus haneal sin ma, haneal mé gra go bhfuil sin cearst agus go bhfuil sin an dói a féime a bhí ach sin déan dói hae.